Aikari aya nimokereire uria uhetwo kandarathi ya gwaka ndemu ya Itare makiuga niagite kuhingia kiraniro giake gia kumenjera nduburi cia maai ona thutha wa kugiria aikari acio gutaha maai hakuhi na ndemu iyo. Our cows used to drink water there. Water for daily use at our compounds are unreachable too, yet the Italians get access to water. Yeah. Clean water, we should know that. Many people here are living below the international poverty line, and therefore they cannot afford bottled water. Handũ-inĩ hake wini uria ni muikari wa ituura riri augite makoretwo makihoka nduburi igiri iria ni cia andu kiumbe na itire na maai ma kumaigana o undu umwe na mahiu mao. Toni imefungwa na wamefence na stima na hizo watu wa security. Ukipatikana huko ndani ni kushikwa na maaskari. Kama una 20,000 hapa side uende kotini na utaenda ukaa kotini ati 50 years. Utaenda kufa huko, utaenda kufungwa maisha. Oho, aikari aya ningi ni mokireire mwene kandarathi ucio makiuga ati ndamahete mukana ati ni arihuthagira baruti cia kwenja mahiga hindi ya waki wa ndemu ino undu uria utwikite ugwati kuri mahiu mao. Mambo ya environmental impact. Tunataka plastic istopiwa paka hiyo watu wafidiwe pale wanaishi kwa hema pale. Tunataka serikali iwangazie, la sio hivyo hizo vitu wasi plast pale chini. Maugite igeria riao ria kwaranirie na mwene kandarathi iyo ni riringite ihiga. Aikari aya riu ni makaire bodi ya maai ya Rift Valley kuingirira na kunina thina uyu wa maai kaimana. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wanjiku wa Waweru.